Nafuh fil-film Forrest Gump. Oh, thank you. Nafuh f'The Green Mile. Take my hand, both. You see for yourself. Nafuh fil-film Castaway. Any chance, will you? At the edge of the world. U nafuh f'Da Vinci Code. Are a language that can help us understand our past. Rebbieħ ta' żewġ Oscars u 4 Golden Globe Awards fost l-20 ta' premijiet li rebaħ u li ġie nominat għalihom. L-attur, producer, awtur u direttur ċelebri tal-films Tom Hanks issa jinsab f'pajjiżna. Kif tistgħu taraw mill-filmati esklusivi miġbuda llum wara nofsinhar minn One News, l-attur Amerikan ta' 55 sena Tom Hanks wasal f'pajjiżna b'ġett privat għal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar. Huwa ġie Malta flimkien ma' bintu Elizabeth Ann li għandha 29 sena fejn għal dawn id-9 ġimgħati li ġejjin se jkun qed jieħu sehem fil-film Captain Phillips li se jinġibed hawn Malta. Il-film jittratta l-istorja vera tal-vapur tal-merkanzija Amerikan il-Maersk Alabama li nħataf mill-pirati Somali fl-2009. Hanks se jkollu r-rwol prinċipali tal-kaptan eroj Richard Phillips illi sagrifika lilu nnifsu meta inżamm ostaġġ sabiex isalva l-ekwipaġġ tiegħu. Fil-parti ta' martu, Andrea Phillips se tieħu sehem l-attriċi Catherine Keener fejn mhux esklużi li anke hi tasal f'pajjiżna fil-jiem li ġejjin. Tom Hanks flimkien ma' bintu qegħdin joqogħdu fi villa fi Randy, l-istess residenza fejn kienu joqogħdu Brad Pitt u Angelina Jolie meta kienu f'pajjiżna fix-xhur li għaddew. Captain Phillips li se jkollu direzzjoni ta' Paul Greengrass li dderieġa s-serje ta' Born Identity mistenni joħroġ għal wiri fis-cinemas f'April tas-sena d-dieħla u minn barra Malta qed jinġibed ukoll fil-Marokk u fin-New Orleans fl-Istati Uniti.